Kamiglaya Trader Fresh Vegetables and Ginger Association, Kabakantop ya South Lake Association, Kakasi Jantia Food Vegetables Association, Kashilong Trader Farmers Association, Yodo Khasi Penar Association, but Fresh Green Ginger Association, Riboy, Haringkat Kajinga Donlang Kinong Ilam Federation of Khasi Jantian Garo People FKJGP Agriculture Cell, Hakakandai Tere Ujemmang Arja Arpusau Kalalaj Banyak Kendu Yo Sembut Menteri Rangba Kajalau Ba Preston Tensong, Manpen Sngo Yakijing bagi Kendu Nakapor Sakapor, Day berkakam kayi yaki marab. Habakran sikilat patai kubor hadian kejiwani kendu. Nakaliang Presiden Kamiglaya Trader Fresh Vegetables and Ginger Association ubah brestar mautho uloong. Bagjing sniu pelat jangki surok ha East Janta Hills District kabapenlong iki kali kit marab ban sakut dagi sngi. Hakate ke surok kelawan rak shibun kijing habaya day bat ban penpoy yaki marab syakiwe pat kijela. Nolor kata uloong ru, bagajing syabat ki kali marab hasilan ter kesurok rata cera kala kata shibun. Hakaba kala penduk nong yaki namar bun ki jhor ki pot no shwa bakin poi syaki jaka bari ban penpoi. Bat ong ru bagajing bu no entry haki jaka ki padan keleng kesor selong kala kata yaki nong rab hakaba kim yo ban lut yaki marab hakapor ke babiang. Ula pentip banang kaliang sembut menteri rangba ke sorkar jela ula sim kia ya kane ya ke bawla kula ru ban syong jing lang bat kita nak sorkar paper hakini kisngi ban wan. Kalau kalian juga Meghalaya Trader Fresh Vegetable and Ginger Association terdekat ke Cintarelang di South Lake Association. Kujuru namta kiri Association wajib punya berlebihan kali jadi berlut yang marab. Lalu ke Khasi Jantia Fresh Vegetable Supplier Association, buat ke Siliam Farmer Trader Association, buat ke Kayudu Khasi Penar Association, buat kujuru ke Fresh Green Ginger Association of Riboy. Mat juga Meghalaya Food Fresh Vegetable and Transport Union. Kunjuk kalian ke FKJP Agriculture Cell baju kerjaan namta di murah kunjuk kino kayi. Dan taksi lambat ini alo ba kawan kecing baju sniu plat kesurok kulian rata syara senong istai mar ba kursi kecing sniu jauh kesurok namta nak kalian di kali bakit itu marab kemlak sono poi kupot mabiang. Namar ba tentang sakut no tu bercakap kamtam mentah balak slap tentang kecing la cuma poi kamar dan pakai hakapor mobian dan nak terkedau kata sepun ba yaki supplier ke baju penyajau ki marat nak kena jela sekiwe pergi jela bat kunjuru ya yaki kaliru yang terkedau kecing sakut kali hantai kala kata sepun ba yaki no rap kunjuru namar bacakan poi kamar kesniu no kamar kinong rap ke sim cinge apa pakai kata ajur namar badai maka do kemur jung kinong rap maka ar namar pa ke cingtau yaki marap ke ciperung cubur ki wibridge mar ke jingnon jung ini ki diskursil ba sim taksi ki marap pada ki pai ka wibridge tetem dalamit tentang ki bun sakit debak sim cinge depan mar ki sya cerong ketiru gitu ki wibridge juga umling dari atasnya klik kersi dari nak terkenal bagi lepas slow siapa deputy chief minister taksi buat kumjuru mereka nutri nomor buat tem kebolong matahi kamera kawan ke celah asam cak ni celah warna kimi celah kiwan poi sini nomor buat kadang day kak yom poi kemar ba nabar cak ni celah kejungi tentang sahabat nutri no kini mau beli nomor kawan untuk thai mau peneng thai sahabat nutri itu mesti damit jadi kata ya kaput no tu kamar no poi sini kesniu no bakum cu nilai keren ru kamar kini kamar rap kapan sami no tanah kini kecelang minta penahi kat sami kini kecelang jungi kan kela syakiwai pat kecelang per kejungi thai no is ketika yodo antai nomor di kawir ka warak ke cemblok kerau dalam pelaj ikan nutri nak kita cakap kecil keren kucing ke lomba kanu kali kepala deblut kecil kepat kalian juga ocean bakali kepala deblut nayudo kan pelaj do kawai hadin kenang ban kanu tak ya ke traffic jam nanti sekin kanu kali kepala deblut si kasana minit pelaj no kenang ban keluar ya ke parking berkunjung nak entah ban la ban be ya yo sekui pati jalan dengan man dia syakwe berjalan nomor ba kalti kalau kebecagai alur kini kebentar kebangi laikan dan sekwe kimat kebangi laikan ru nak kalian deputy chief minister yang pau untuk supplement ni kalian gausian lagi nomor ba kalian deputy chief minister ru nak keluar ini sebelum chen ya ke meeting hari ni di Tayo Banwan
lembaga transport kemen kunjung ki ofsa agriculture director bat kebun ki office ke bidai kini kota solution baru saya keren ni kota ini kecimia juga jom nom kai jom kino kai chur bat kewa sultanat kelong ba matahi nak liam jom deputy chief minister ada kontak USP bat selain keren bat pembet ai bidai kini kali ba wan nanti ba nanti bat menteri bat en senara kanu kelat kelti kan bat komnom kota ikai ba kunjung ka kanu kota ya ki nokai kunjung kota di nomor kota bat nak liam jungi ga usjan wi kepat juri ya deputy chief minister ba lum kam kaki no ekni meeting nomor kapur penjajau kemarap nak kecelah kala sedang nak nai